Tabe lako kamu kipo indokna kipo ambekna sia siluku sola nasang. Salama istamu mali sidupa kaboro lan kamarampasan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lante atulendu sia tontong totemo mintuna kita torlotolino sia kita Indonesia batu kita indelili na ton doktoraya ungkarekoi kareba buutuna saki COVID-19 kasera jomai virus corona. Majuta tau nakanna sakiate sia ratu sabu mau tau mate. Allo di pokada lan liu televisi sia sosial media susina Facebook na WA kumayatu rekenanna tontong ketambah na yatu rumah sakit tang nalambi mo urampun ni sia umpasarai tu tau nakanna sakiyate. Dadiumbai denpa tu kamu indo ambekku sia suluku solanasang mekutana kuma apara te saki COVID-19 kasera batu biasa di sabu corona. Sia lanasang gangki raka tu sakiyate. COVID-19 iamo singkatan jomai coronavirus disease duang sabu 10 kasera betonanna sakiyate lu jomai virus corona tu bungana buktu tona tampakna tahun duang sabu 10 kasera jo kota Wuhan Cina. Yatu sanga virusna iamo tu SARS-CoV-2. Yate virus buda melele ulendui droplet iamo tu apatasu lamai sadangna bak tu ilongna to masaki COVID-19 kasera kemore sia sumbayan ni. Saki yate bisa duka melele lako to senga kemangkai siraka bak tu sisalama bak tu bisa duka ditoi tu apa mangka na lakoi dropletna kemore sia sumbayan ni. Manasamo na ruamaki saki COVID-19 kasera sabak saki yate bisa tuo sia laka joliu. Dadian na to malapu na toy tu apa mangka na lakoi tu droplet anna yate to malapu na toy tu lindona bak tu tosenga bisa terinfeksi bak tu narua saki COVID-19 kasera bak tu biasa disabu corona. Yate COVID-19 kasera talu gejalana bak tu tanda-tanda utamana. Yamo tu malasuki moreki patai galagana den duka tu tau den galagana apa sidiri. Anna masusaki menawa. Den duka tanda sengakna yamo tu masaki ulunta mapanding kaleta maloyo bang disading. Mencre sia moreraraki. Ia tu para luduka tatandai kumwa ia tu tau nakanna saki COVID-19 kasera den duka tu tae na malassu kalena. Dadianna den gejala sengakna misading patai malassu inang la tontong komi male mak paresa laku puskesmas bak tu rumah sakit. Yate saki COVID-19 kasera na pobuaki masusa menawa na rusa itu paru-parunta anna bisa ki na pomate. Saya lako totemo tae pa pedampi tu bisa dipakai undampi te COVID-19 kasera bak tu corona. Tae duka pa vaksin diapa tu bisa unampangi kaleta jomai virus COVID-19 kasera bak tu corona. Nada anakan naki tu disanga sakit pneumonia COVID-19 kasera. Yaman na bisa dipogau da anakan naki terinfeksi ya mau tu taet tareke itu virus yate. Den pira tu apa bisa dipogau da anakan naki te saki. Ya mau tu tontong bangki basai limanta umpake sabun dia to wai lolong ba tu wai tasu lamai kran 20 detik masainna. Ya ke tae tu wai sola sabun bisa duka dipake tu disanga hand sanitizer. Tae na madin di kakak tu matanta ilongta ba tu pudukta kita epi tabasai dolo tu limanta. Yanta masaki na para luluki tu lemak jama julu salian dipake tu masker sia data si kandapi bang ba tu si reke bang. Paling kurang si misa metere allana. Maripiki lam banua ke masaki ki ba tu maleki lako banua pa padampian. Data tasu bang. Yan na meka tu moreta ba tu sembayan ki ditutup tu pudukta sola ilongta umpake tisu namane dibuang tu tisu lako inan sampah. Ya ketai tu tisu ya tu si kunta bagian lan lalu dipake untuk tu ilongta sola pudukta. Dakna direke bang tu tomasaki tu tandan susi saki COVID-19 kasera. Da duka namale bang direke tu olo-oloan manuk-manuk siaya tu patuan. Dana den male bang lako pak budantau sia si rampun-rampun. Di kande tu kande umpama toto ki, sia umpama lapu ki, ya tu kande buda vitaminna,
susi hutan na buah-buahan. Pengkilalai yake ditoloi di pemanasui namane dikande. Kisanga la mitandai nasang mo kumola bimelo undampai anak undampi. Torro komi jobanua apa yake den para lumitasu la tontong komi ungkaturui tu parentana to mak parenta. La tontong ki masambayang sia umpu dipuang sia tontong ki umpinterekei tu puang matua. Taranuan ni solanasang kumuana mondo siapa ade tu sakiyate. Tapasambayangan dukai tu petugas kesehatan susina dattoro suster sia mantari sia sengak-sengakna tu to undampi tu to masaki covid 10 kasera anna matoto sia malapu la unjagai sia dampi tu to masaki covid 10 kasera saya la komondona tu pasien na yate pasien bisa sule la kobanwana si tamu si kamali sola keluargana na puang mora umpasakeki kure sumanga pole paraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.